Reginald Fava, chairman tal-Kemimart Group of Companies u membru tal-Kamra tal-Kummerċ tkellem dwar l-isfidi li qed jiffaċċjaw in-negozji żgħar. Fuq kollox tkellem kontra l-burokrazija żejda u t-tfixkil li qed isibu ma' wiċċhom in-negozji. U qegħdin f'sitwazzjoni fejn inti jekk m'għandekx il xi ħadd li jista' jgħinek u tkellmu personalment ma tasalx. U dan m'għandux ikun hekk. Dak li huwa tiegħek bid-dritt għandek tieħdu minn kullum kien, b'wiċċek mill-qudiem u mingħajr ma ħadd jagħmillek pjaċiri. Il-qasam tal-manifattura kien trattat minn William Waite, Viċi President tal-Kamra tal-Kummerċ u Kap Eżekuttiv tat-Toli, li tkellem dwar l-ispejjeż eżaġerati li qed ikollha tiffaċċja l-industrija fosthom f'kerijiet u kontijiet tad-dawl kif ukoll dwar il-problema tal-burokrazija fejn irrefera għal każ tipiku. Biċċa proprjetà ġo Albertown, investitur Ġermaniż rrid fabbrikaw Malta dan każ xi 5 years ago. Rrid fabbrikaw Malta, ovvjament ma sabulux. Iddeċieda li investi jixtri biċ-ċart u ħaditlu xi 4 snin u nofs biġġa permess mill-MEPA. Ġo Albertown, mhux ġo nofs ta' Sliema li jagħmel fabbrika jew ġo nofs Wied, ġo Albertown. Jiġri kien hemm biċ-ċart derelict u rrid jagħmilha daqqa ta' qalbu mar fetaħ l-Ungerija, Ministerjer żbaljat jew f'pajjiż minn dawn, illum qed jimpjega mitruħ. Il-President tal-MHRA Tony Zara fil-waqt li jagħmel preżentazzjoni dwar l-andament u l-isfidi fis-settur turistiku enfasizza fuq il-ħtieġa ta' azzjoni immedjata fl-Ene Malta fejn saħaq li l-mudell tal-passat ma ħadimx. Ma jistax ikun illi nħallu l-Ene Malta biss fil-kamp politiku u ma nagħmluhiex a national level. This has to become a national level. The problem is enormous. Let us not underestimate how big the problem is. Il-problema hija enormi. Mark Buġejja ta' preżentazzjoni dwar il-fatti u l-prospetti tas-settur finanzjarju, settur li sejjer tajjeb. There's no doubt, as we said, that the sector has grown to become one of the most important for Malta. But we still need to work hard to catch up with other EU member states, as we've seen, especially in terms of gross value added per hour. Matul is-seminar spikkaw l-interventi mill-udjenza fosthom ta' Chris Bezzina mill-qasam tal-IT u l-gaming fejn qal li n-negozji m'għandhom bżonn xejn ħlief li jitħallew jaħdmu u kif il-burokrazija ġib il-korruzzjoni. B'appell simili kontra l-burokrazija negozjanti oħra li kienu preżenti għas-seminar. Il-burokrazija li kelli min-naħa tal-MEPA domt 4 snin u nofs għaddej bil-permessi. Il-problema l-ewwel jridu dana huwa abilità 6 solari. 3 solari minnhom rridu home parking. Aħna ma rridu xejn. Aħna rridu dak li jutana, ħalluna ħanaħdmu. Oħrajn tkellmu dwar il-problema ta' nuqqas ta' flus fil-bwiet u kif il-gvern mhux qed ikun tajnuna. Issa, il-cash flow għandha domino effect. Ġifieri jekk jiena ma tħallasx, jiena ma nistax inħallas is-suppliers tiegħi. U allura waħda mill-affarijiet li rridu naraw hija isma' min qed jibdiha dil-problema ta' cash flow. U dan sar exercise mill-Commission tal-Unjoni Ewropea u sabu li the worst payers, mhux Malta biss imma across Europe, huwa propju il-gvernijiet. Interventi wkoll minn persuni li ġejjin mis-settur finanzjarju fosthom ta' David Police li appella biex jibqgħu jittieħdu deċiżjonijiet tajbin. Qegħdin fejedin mhux għax għandna we're not endowed by natural resources bil-deċiżjonijiet li ntħadu tajjeb, imma irridu nibqgħu nieħdu deċiżjonijiet tajbin kuljum, deċiżjonijiet irridu jittieħdu biex nibqgħu on top of the game ħalli l-industrija tkun reżiljenti.